nokki andona ndeysaan i mbugtandoor koy ne ando te ref émission fe nan ke lewna nan ke ɓenge leyna xaye nga ke ando naye ndaga ndeysaan pape ke a moftu fa xarit ke xa tagator ka koy ne ando naye internet a ndef ndax a mbug anga itam a faap Mame Ndour ndax keke plaisir a ref ret mbir soɓ maaga faapum aussi i nga itam aussi o ɗayo maako le ando naye teni nga o mbine nga a mbokatir ne itam xa ref ke ando naye koy ten nga o Thior Production TV a fod no caméra fe pug no El Hadji Sene fod no micro le i ngar iti champion fa maak o jikaleona ten sutaneen xam-xam taaga itam ka i andir jërë ngeen jëf kontaan na xinam taaga Thior Production ka yakamte on sax mbindes ndax mi ga am mu ñëw mbir nu ref na siriñ nu ref na awe ngooyel a la télévision to production ga ref mbindes fu am sax nda xaye soom kontaanum a reɗ ange neek te fina xayin waranong fambe mban waranong mbaal xaye ken roga anda ken a wora wiin we kontaanam a paax Thior Production waagaam o lay me sax xiid nu ref na gari gar lay rek ku joproona rek i leyin mbiin bo maate fagit ka ñaanana nuun nu njeg jam njeg a wod njeg sutura to ba seytaane waag na nuun tus nu moof bo télévision ke ndeera nuun we andoona yee den ndef supporter Mame Ndour fada mbondoox a ɗaan roog jegu galankoor ne ñaka o kiin nu refna jega galankoor ma an suñanga lay axe ma laye o kiin nu refna na adna ku o jala xano jeg ta galankoor a refanga ye kena malkang i xano jeg ta galankoor a malkangirang a lay jeg kiro galankoor nda naak bes nu jegoona ta galankoor o moofo nde'in nda o refanga o caajal refo kiigim refo maafrel o jeganga galankoor bo galankoor fa wato ɓato continuer nda nuno supporter ke me gidma nuun to yakara nuun to ñanana nuun munu supporter ina na Mame Ndour ɓato taga kon xupun ban njeg découragement roga fiyangan galankoor fe wata to in wena entraînement fe nate fitoguna faak fa xaye coka nuun a njal yakara nuun xeɗana nuun nu njeg jam nuno fop Sénégal tout goor fo rew maak faxate fop me ñanana nuun kunu mbug na roga fiyan na nuun yasam seek fe fel xeɗan te fel na den roga fiya den tiyabo a fiya den xiiwal na barke roog batule to ñana nuun nu njeg jam wasalaam jërëjëf Omar Badiane te moƴila Omar Fall ndax itam nanano tormandoom ten isime Badiane kon i njego ɗayo maak ni ando naye ndeysaan i leya fo ɓeenge lay fo faap fe nda itam we ando naye ndeysaan paap ke itam mada yoqa nda rek nu anda ye jamano fe i ndefna rek fi qole ref i njego ɗayo maak content na paax na saate fe mbasis loog content na faafit na ɓasil ne na Mame Ndour e coɗa nuun koy dig daje na émission fa lakas joka njal Viva, viva.
Voilà.